телеканалында хаберлер, студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум, вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. Тотлы орманчық еріне артезиан суы Сетлер районында яны су системасы. Намазға чағырған ezan сесі қала медресінде ezan оқойчыларынан ең күчлісі сечілді. Құндақта ерлап башлаған бала 8 яшлы Ниаль Буленкова бізім даими рубрикамызда. Қырымда үш су чеку системасының құручылығы екенленді Эшлер федераль мақсатлы программа бойынша алып барылды. Лейханын фияты 1 миллиард рубледен зияде. Шымали Қырым каналына су еткізген трак құрылып біткен сон, кефеден кечергеже мескен ноқталар бір суткада 195 бин кубометр суны елдейте жеклер. Бұақта Гузель Мамбетованың левхасы. Новогригорьевка көйіндекенден ғайры қолтамақ ве яңы шырин сув чеков системалары құрылып бітті. Объектлер құруджилығы 2018 сене башланды. Якын вақытта сув чеков станцияларны электрик темеллевге хошы жақлар. Бұнен бірге Новогригорьевкада енді кергінлік даими схема бойынша берілді. Вода с глубины 65 метров при помощи глубинных погружных насосов поднимается с глубин скважин, проходя через камеры смешения, где происходит подмес гипохлорита натрия при помощи электролизной, где насосами и дозаторами раствор в определенных пропорциях подается в трубу. Темиз сув резервуарларында махсус датчиклер ерлештірілді. Бұл ерден сув насосларға еткізілі. Ветек бұндан сон пек керекли ресурс еткізілу в трактына ақып бара. Сув заводы зиманеви стандартлар бойынша донатылған. Мында идаре ету павильоны ве қаравуллар зонасы бар. Здесь располагается пульт охраны. При вскрытии какого-либо места, куда нельзя попадать, срабатывает сигнал. Сув берілівіні автомат шекілінде çalışқан электрон система идареті жек. Новогригорьевка сув чеков станциясында бір суткада алынған сувның калемі 45 бин кубометрны тәшкілеті жек. Все управляется в автоматическом режиме. Можно управлять также на месте. Это непосредственно здесь на приводе есть шкафы управления, где можно со шкафа управления управлять каждой арматурой. Лейханан умуми фияты 1 миллиард рублеге якын. Оның амелге кечірілігі Шарқы Қырымда яшыған 400 бин сакинны чымлік сувнен темин етежек. Келечек басамақны екелемек қалды. Бұл керечкеже ерасты тракт құрылмасы. Оның ұзылығы 150 километрден зияды. Этап называется второй, он внутри разбит на 2 подэтапа. Этап 2.1 и этап 2.2 выполнена там работа приблизительно на 80%. В 2021 году мы его будем уже запускать. Этап 2.3 начата работа в этом году и срок окончания 23 год. Шымали Қырым каналға сув беру трактның құрылмасыны мүдеттен эвел юкелемеге планлаштыралар. Нәтижеде кефеден керечке жемескен ноқталар бір суткада 195 бин кубометр сувны әлде етежеклер. Гузель Мамбетова, Рамазан Аливапов, Миллеті чун, Сетлер районы. Сетлер районын Алекеч көйінде су меселесі енді чезілді. Мұнда яны су борынларыны кечірділерді Совет деверенде құрылған система су беру вазифесіні бежері полы амай чоқ елар девамында бұзулар ве іште тоқтатылар юз берді. Тәфсилатлар бізім лехамызда. Вот. Ну, смотрите, какая водичка. Алекеч көйінде су құллесінің çalıştырып башладылар. Энді сакинлерге бұл ердекі яны борулардан су еберележек. Попробуем. Селедра. Так вкуснее. По-народному. Ну да. Хорошая вода. Evlerge su gece kunduz yetkiziləcek. Yerli sakin Ablakim İbrahimov hatırlay eski su borularını mında da 50 yıl evvelsi kurgan ediler. Bu vakit devamında sistema eskirdi. Çoktan çok bozular ve tot baskan borular kıymetli resurs joyuluğunun sebebi oldu. Köylüler ise yaramay sunu işletmege mecbur ediler. Endi kolonkadan su ozu aqa, nasos bile kerek değil. Aşını Allah'a şükür bana ötkerdiler su. Bir kapık almadılar. Allah'a şükür su kele. Naporman, herkes kuvana Allah'a şükür. Herkesге de kısmet etsin, onu etken kuvançılar.
Ана шу шүкір Аллаға. Чоқ еллық меселе чезілігі 6 айға бармады. Енді еді соқақның сәкелері сунен тәмен етілді. Бұл есе Дорт ЮСФ. Люди довольны, конечно, вода чистая, напор хороший, потому что потерь теперь нету, и вы сами понимаете, что намного проще. 20 километрлік ағлар тамир етілді. Жүмхури бюджеттен бұл масатларға 12 миллион рублей айырылды. Проект был реализован после того, как ко мне обратились жители села, и он был включен в приоритетном порядке в региональную адресную инвестиционную программу. То есть мы видим большой социальный эффект. Люди получили качественную питьевую воду, которая будет доставляться в каждый двор с минимальными потерями. Еще и по привлекательному щадящему тарифу на подключение. Хатырлатамыз, сентябрь айында яны су буруларыны тамақ көйіне кечірген еділер. Сейтлер районының сәкенлері 3 ел давамында сунен бутунли тәмен етілежек. Султания Ситакаева, Виталий Голубев, Милеты Чон, Сейтлер района. Александр Форманчук Қырым Жымхуриеті Жемат палатасының рейсі вазифесіні ида етмек үшін сайланды. Палата азаларының рейберу дистанцион шекелде видеобақ режимінде кечті велері бұл мему рейсінің муавины еді. Александр Форманчука айтқанына көре Жемат палатасы актуаль Қырым меселелеріні чезмек үшін мутихасыслар жел петелевіні девам етірілежек. Мектеп ве бала бақчасында аш суыны кефиеті де незарет етілежек. Я считаю своей главной задачей продолжать ту работу, которая была достигнута при Григории и Уфе, и развивать эти дальше стандарты и стиль работы. И главная ее задача, чтобы общественная палата была эффективным посредником между крымским сообществом и органами власти. Хатырлатам, Жемат палатасының евелкі рейсі Григорий Уфе ноябрь 17 күні вефат етті. Қала Ислами илимлер медресінде зан құқыларындан ең күчесі сечілді. Конкурста 19 талебе іштирак етті. Оларының қабиетлерінде медресе өжеларындан тешкел етілген жүрек қаймет кесті. Денлев деваманда доғры үжрай төлеведен ғайры низамны телефус вен нағмеге диққат арылды. Конкурсның нәтижелері бойынша ең яқшы үш ezan оқучылары сечілді. Гүзел Мамбетова девам ете. Закир Аблязов қалай көңде яшаған диндашларны намазға чағыра. Медреседе оқуған талебе кележекте имам олмаға істей. Ezan оқуйчылары конкурсында о бірінші ерні қазанды. Закир пайлашқанына көре, дилнеген вақыт жюри азалары телефуз доғры олмасына нағмеви ижрай түлівге диқат айырдылар. Мен, иншаллах, мындан сон имам хатып олмаға істейм. Сон, иншаллах, джамеде чалашмаға ве ислам дini yolunda hizmet yapmağa. Konkursta medresenin 19 talebesi iştirak etti. 3 galip seçildi. Medresede bundan gayrı ay çeşit konkurs ve yarışlar geçirildi. Bu studentlerge ilham beri. Onların biri öz kabiliyetlerini artırmağa tırışa. Ballar yarışmalarga qoşulup özlerini sınaylar. Bizler ballarga böyle bir imkan beremiz, yaratamız. Çünkü gelecekte olar bir imam olacakları için. Medresede terbiye alganlar mektep programmasını öğrenmekten bir sırada dini bilgiler alalar. Umumen mında 35 talebe okuy. Tahsil yaşayış ve Ашсуф медресede Бутюнли Бетова. Наша медресе работает уже с 1998 года. Вот мы 2 года назад 20-летие праздновали. Медресе работает по подготовке имамов, по подготовке кадров, священнослужителей. То есть мы обучаем Корану, Сунне, хадисам и так далее. В дальнейшем, чтобы наши выпускники могли возможность работать имамами в наших мечетях. Медресені бітірген мезунларға толы орта тахсил ақтат аттестат ве орта зенат дини тахсил ақтат диплом берілі. Айша Шулакова, Гузель Мамбетова, Алим Сейдалиев, Милет Ичун, Джанкой района. Қырымда декабрның 6-сынан 8-не жава бозылажаға аққында тенбейлейлер. Елінің сүряты бір саниеде 25 метрге жартырajak. Федераль қапсызлық везірлігінде энергетик объектлерде қазалар сайысы артырвыны тахмин ете. Тереклер ве заиф пекетелген конструкциялар екыла боле. Рекомендуем не стоять под линиями электропередач, не прятаться под рекламными щитами, ограничить выход в горно-лесную местность и в акваторию Черного и Азовского морей. При возникновении происшествий просьба оперативно сообщать по телефонам 101 и 112.
Ескі авалиман янында Ахмеджет орманчылығы территориясындаки 10 сотка ерде 100 еледен зияде терек сачылды. Орманы сақлайық адлы бұтын Россия акциясы Қырымда терек сачылығының екінлене тедбірде Қырымның экология ве табиат ресурслары везерлігінің векелері орман авжылық Қожалағының қадимлері ве гөнілелер іштірак еттілер. 4 яшлы фиданлары Қырым питомниклерде асырадылар. Бүгін сачылынған арасында Қырым жам терегі, Гималай седері ве Нумеди пихта тереклері. Для Крыма это вообще создание лесов, это одно из важнейших мероприятий. Почему? Потому что леса это не только как легкие планеты, да, но это еще и аккумулятор воды, которой в Крыму катастрофически не хватает. Поэтому чем будет больше лесов, тем все-таки будет больше влаги. Ну и для сельского хозяйства это тоже огромнейший плюс. Да и в целом для человека, которые все-таки это легкие планеты, поэтому зелень нужна городу, людям, всем. Эйшлер ве маршы семе гөнілілер көні арфесінде Ахмеджете волонтерлар әле сабалы қадлы акция елксефер кечірілді. Файлерні тақдирледілер емде Сербет Қорнушов девамында екінлей атқан елінің меселелеріні музакере еттілер. Тешкілетчілар Қырым Жұмхуриетінің яшлар сиясеті Девлет комитеті бұндан зиядесіні Сабина Дениева тариф етер. Волонтерлардың еші саба ерте башлана. Отмек, сары ве өсімлік яғлары, мейвалар. Бұлар эпосы эсли башлы қадынға. Александра Антоновға еткізіле. Үч кишіден ибарет гөнілілер командасының азасы. Ксения Дурягина мектеп чақындан берли адамларға ярдым етуінен оғраша. Айтаки, бұл олардың айлеви ішідір. Оның 80 яшлы қартанасы аляда мұқтажыларға ярдым еті. Самое главное, наверное, это не принимать близко к сердцу, наверное, чьи-то, если кто-то чем-то недоволен, что-то кого-то не устраивает, делать это самоотверженно. Первосызлық вечвап оларақ бірші беклемемек. Бұл ерде топланғанларны башқалардан бұл чезгілер айыра. Олар өз вақытыны ве күчіні ят адамларға бағышламаға азырлар. Гөнілілер күні арфесінде Ахмеджете бірінші кере волонтерлар или сабалық адлы акция кечіріле. Нам важно не только выделить ребят, отличившихся в рамках этого года, но и пообщаться с ними в такой неформальной обстановке. Это такой новый формат, где органы государственной власти, где представители общественности, бизнеса, СМИ общаются, выявляют проблемные моменты ушедшего года. Сонуна келе ятқан ел ағыр олды, деп қайтетелер гөнілілер ве тешкілетчілар. Пандемия деверінде волонтерлар суткада 24 саат чалышалар. Байырде бір күнде 100-ден зияде ариза қабул етілді. Шымдейсі күнде онға яқын ярдым сораған олам. Реджалар фарқлы, мақсула илежілар, айванлар ашы сатын алып, еткізіліві. Бір кімсеге йоқ демейлер. Хавсызлық черелері бақыла, маска ве қолчақлар әр вақыт олардың янларында. Сталкиваемся часто с тем, что в поликлиниках нашего города волонтеры вынуждены долгое время находиться в очередях. Если бы удалось как-то помочь решить эту проблему, то есть если бы волонтеры могли получать каким-то ускоренным способом лекарства, которые потом мы возим пожилым людям, то это, конечно, бы очень сильно помогало. Ось күнлеріні волонтеры бүгінден башлап қайт еттелер. Энфаль гөнілелер, Джумхуриет олбашчысындан ве яшлар сиясыты Девлет комитетінден тешекүрнемелер әлді еттілер. Сабина Дениева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ахмеджете сайпсыз айванларға жан сыжағыны бағышла адлы акцияның нетижелеріні чықардылар. Тедбірні Қырым Жұмхуриетінің ішкі сиясеті мәлімат ве бақ везерлігі сабық доз деп адланған жема тешкілеті ве адамлар еві тарафындан тешкілетілді. Бұқтан евбетті келіп қамас. Сабық дос адлы көпеклер барынғанында 65 көпек бар. Оларның пародалары чышыт. Әрбірінің озикаясы өз мөрекеп йолу бар. Бірісіні машина қаққан ата орманда адамларынан бағланып өлсінмінде деп қалдырылған айван бар. Барықның қадимлері бұл айванларға әвелкі жанчыны қайтармаға тырышалар. Но бывают ситуации, например, вот собаки бездомные живут возле дома, многоквартирных домов, но всегда находится кто-то, кому они мешают. Он начинает угрожать: я отравлю, я убью. Вот такие собачки оседают у нас, то их уже не возвращают. Реабилитация и стерилизация программасыны кечкен айванларны кенеде тышараға олар алышқан яшайыш тарзына қайтаралар. Ама кемерлері қайтып келелер. Мұнда МH, МДФ бар. Қадимлер оларны әлбеті қабул етелер. Ве айванлар бұяны евден бүтін лейхала.
Кто-то собрал деньги, кто-то помог с услугами, кто-то сами материалы. Для того, чтобы изготовить эти 40 будок для животных, которые оказались в таком положении в рамках акции «Подари тепло». Ну, такую акцию для поддержки братьев наших меньших можно только приветствовать, только поддерживать. Бір көпекнің ады бар. Мұна бұл мисал оларақ граф. Айтаки көпеклер сүресінің башы олғаны себебінден она бойле ад берілді. Вақыт тертіп олмасыны көзетте еді. Ама адамлар оны хафлы деп сайдылар ве барына қадимлеріні чағырдылар. Бойле етіп көпек мұнда түшті. Эмилдарлыққа қолтуты фонды бір хач афта евелсі барынаққа ярдым өтуге қошылды. Бір күнде 4 иш адамы бұл ішке азыр олғанını білдірді. Наша задача не только помогать предпринимателям, но и формировать активное сообщество, которое готово не только развиваться самостоятельно, но и решать важные социальные задачи, например, такие, как помощь бездомным животным. Бұл ерде болынған көпеклерінің сайысы асус кексілмей, аксыны арта. Қышта олар суық вальгерлерде отырмаға мечбурлар, тек бір хач, жарты будка бар. Шымдалік барынақ үшін 40 яны будка кетірілді. Оларны ачып сызжақча әтмек мүмкін. Қырымның еш адамлары көпеклерге дайми шекелде ярдым әтмеге ниетленелер. Султыне Бакалы, Дем Садиков, Максим Голубев, Миллет үшін. Біз ватандашларымыз ақында левхалар сырасына девам етеміз. Бүгінгі қараманымыз 8 яшлы Ниаль Буленкова. Кешкене артистіні енді ем Қырымда, ем де Русияда білелер. Хышчық чоқсы конкурс ве фестивальлерінің ғалібі боле яш бағланы Қырым насыл таныған нақта бізім левхамаз. Секіз яшлы Ниаль санақта арз еті. Алуштадан еріні 2 яшында олғанда ичра етіп башлады. Бүгін бұл еріні 3 тілде ерлап біле. Қырым татар, рус ве инглиз тілдерінде. Бұл кадрларда Ниаль ана тілімізде ilk сефер ичра етмеге тырыша. Мен бұл ерде yaşamadım, yaşlığıma kıyamadım. Я начала петь в 2 годика. И мне нравится петь. Я ходила по дому и себе пела. Анашка меня снимала везде. Ниаль ергерде ерла еді десек yanlış olmaz. Мектепте, evde, кезінтеде, yolda, ailesinin сехатта bulunғанда. Вақыт ергерде. Вот куда бы мы ни ехали, в дороге у нас всегда должна была играть именно крымско-татарская песня. И она прям подпевала, сразу ей хотелось потанцевать. Любила она. И вот видя это, что оно в ней есть, ну, мы как родители прям, ну, был нашим большим долгом это раскрыть и помочь ей открыть этот талант. 4 yaşında Ниаль вокалнен ciddi uğraşıp başladı. Yıl-yıldan хышчықнын icra етуі мүкемеллеше. Вы знаете, Ниаль сейчас занимается с очень сильным педагогом. Это наша любимая Фатма Джипар. Она, вот можно сказать, и раскрыла в ней вот это, знаете, петь от души, прям вникать в песню. Тезден сарышын ерде буюк санаға чықып башлады. Вот эти все дипломы меня из Крыма, из Судака отправили одну в Сочи и в Москву. И когда я приехала туда, меня с первым местом я приехала, меня много кто поздравлял. Yıl-yıldan mükafat, diplom ve medalleri çoğlaşa. 2018 seneden beri o çeşit konkurs ve festivallerinin iştirakçısı ve galibidir. Bu tek Kırım'da değildi. Ondan tış geçirilgen yarışlardır. Это было мне 7 лет. Мы поехали туда с моим другом Славиком. Мы поехали выступать и заняли там 1 место. Yakında Хышчы hatta өз klipini çıkardı. Bu mana bir masal anladı baba adlı yeri oldu. Babasının sevgisini ve Nial'nin melek sesi bir kimseni pervasız kaldırmay. Nial özü ise ayta ki sanağa çıkmazdan evvel korku duya. Yerlap başlağanın ise bu korku birden yok ola. Я когда пою, чуть-чуть боюсь. А потом, когда уже в середине песни уже меня поддерживают, и мне как-то легче стает петь. Nial o sevislege men özüm üçün yerlayım. Böyle etip canımını kuvandıram dey. Milli mevzuttan gayrı o İngiliz tilinde yerlamağa sevi.
Ама бунин бірге туфған хырым татар тілімізге сон кесіне қадар садық хала. Это как английский язык. Если ты поедешь в Англию, то там нужно знать английский язык. Также и в крымско-татарском языке. В Крыму нужно да, знать наш родной язык. Или если в Турцию поедешь, там тоже турецкий знать нужный язык. Nihal büyük sanaqta arz etti. Onun ana babası ve hocaları ikinci klip üzerinde çalışıp başlamağa niyetlenirler. Моя самая заветная мечта, чтобы я стала певицей, и обо мне узнал весь Крым и весь мир. Ana babasının hayhuruvu ve kol tutuvu Nihal'ge ruh beri. Yanı erişmelerge ilhamlandıra. Arzusunu amelge geçirip olur mu? Nihal bunda şimdilik emin değil. Ama özü için, yakınları için vakit. Yırlacağında hışçık içte şübelenmey. Safiye Şukurova, Sevilla Memetova, Aziz Nimetulayev, millet için sudak. Ратлық күнлері Милет телеканалында Қырымның esas мәлімат программасы Жұма ертесі ve базар күнлері саат 17:30-та Айша Шулакова нәтижелері елі адлы программамызны қачырманыз. Миллиард рублелік объект. Мы вернули 200 миллионов аванса. Ахмеджетте Хохлалар театрыны не вақыт құрып бітірежеклер. Эршей Қырым сакилері үшін яны объектлер құрылмасына да 200 миллиардтан зияде рубле. Порядка 270 объектов уже завершено, и порядка 280 объектов сейчас находятся в активной стадии реализации. Федераль мақсадлы программа амелге кечірілуі ақында Қырымның құручылық ве мемарлық везірі Михаил Храмов тариф әті. Пандемия дәвірінде елбаш. Отсутствие новогодней ночи и корпоративных мероприятий – это 50% всей декабрьской выручки. Қырым бизнесі яны сынырланувларны насыл енежек. Шымдыки дақаға бұл қаберлерінің епседі келечек кейнімізні қачырманыз.